Ke boela ke o dumedisa ngwaneso ka lebitso la ntate le la moralla moya o halellang. Tsatsing lena re tswela pele ka thuto ya rona ya mareka, mme thuto ya rona ya mareka re tla e fumana ho mareka kgaolo ke ya 11 temana re tla nka ya 27 ho isa temana ya 33. Mareka chapter 27 chapter 11 temana 27 ho isa ho 33. A di ke re bale. Sehloho sa yona se re matla a Jesu mo a tswang teng. Ba boela ba tla Jerusalema, mme ha itsamaela tempeleng, ha tla ho yena baprista ba baholo le bangodi le baholo ba re ho yena, ntho tseo di etsa ka matla fena. Matla ao o a neilwe ke mang ha o etsa ntho tseo? Jesu a mpa re ho bona, ke tla le botsa taba e le nngwe le nna, le nkarabe, ke tla nto le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka ona. Kolobetso ya Johanne hleka e ne etswa lehodimong kapa bathong na? Nkarabe, mme ba eletsana ha mmoho ba re, ha re re e ne etswa lehodimong, o ya re, ha o le jwale ha le ya ka la e amohela ke eng? Ha le ya ka la e dumela ke eng? Ha re re e ne etswa bathong, teng ba ne ba tshaba setjhaba, hobane bohle ba ne ba re Johanne ke moprofeta wa sebele. Ya ba araba ba re ho Jesu, ha re tsebe. Jesu a re ho bona, le nna nke ka le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka ona. Pala lentswe e fella hakana morena e hlonolofatse ka Jesu Kristi morena wa rona. Amen. Matla a Jesu a tswa kae? Matla a Jesu a tswa kae? E sale Jesu a kena Jerusalema a ka letse o ile na tswela dibakeng tse haufi, empa e le tse kantle ho Jerusalema, a ntse a kgutlela ka Jerusalema. Mona Jesu o boela ka hara Jerusalema mona me re badileng teng, a ntse a tsamaya le barutwa ba hae. Ho ba kene o ile a bonwa ke baprista le baholo le bangodi ba baholo. Batho bana ha ba le tjena, wena mmuye motle, wena moruti wa heso, e ne le ditho tsa lekgotla le leholo la Sanhedrin la Bajuda, lekgotla la Bajuda. Dihlopha tsena tse tharo tsa lekgotla lena, le ha di ne di bonahala di sebetsa mmoho, di utlwana tjena, e hlile ho ntso ho sena le moo ba sa ye mmoho dibakeng tse itseng. Itse ha kena ka hara Jerusalema, ba mmona, ba santse ba hlabeha ka hare ho bona, ha ba hopola ketso yane eo a ileng a etsa mabaleng a tempele. Ba hopola ha ne a dia ditafole, a ba shapa, a ba lohetse sephadi. Hang ba se ba ile ba nahana hore ebe ke eng e ba ka etsang ho yena, mme ba hla ba tshwara hanyana e itseng ka yena. Ba bang ba re o entse, ba re ha ke ra mo tshwara, ke ba bang ba re no, ha ka ra mo tshwara o tla re ke entse ditaba tsena hobane ke pheta sane se boletsweng ke moprofeta Malakia, hore ehleke o etsa taba ena hobane le Mesia. Ba bang ba re ha eba ho hle ho le jwalo, re tla re mo tlalehe ho babusi, hore jwale ba tle ba monke, hore ha ana matla ho etsa jwalo. Ba hlile ba makala ntho eo ba neng ba e makalla ke matla. Bana ba makala ka matla ao a nang le yena. Bana ba se ba kgodisehile hore Jesu o matla haholo, mme ke ho etsa mohlala fela. Taba yane ya sefate se ileng sa omella ka mora hore fela a etse polelo ho le sona. Taba yane eno e re supa matla. Ba re ka ho bua fela a re
ho qala jwale ho se ke ha eba motho ya tla hlola a eja tholwana ho wena, yaba se sentse se qalella ho omella. Taba yana eo e supa matla a makatsang. Ba ne ba re hantlentle Jesu ke mang, anthe Jesu ke mang. Ha ka nako yohle seo a se buang ho no ho utlwana motho a nang le matla a maholo. Hantle Jesu ke mang, ebile haeba o na le matla ana wa nka kae? Ba ne ba itita difuba hore ba ke ba mo botse ho ka taba ya matla. Ke yona thuto eo re leng ho yona ka jeko lena. Ba itita difuba ka re mmotse ka taba ya matla. Matla ana hae a tswa kae? A ba hlakisetsa hantle hore matla hae a kolla ho kae? Matla hae a kolla kae? Jwale ha ke re temana le temane ha re ya temaneng ya 28, ba re ho yena, ntho tseo o di etsa ka matla afe na? Matla ao wa neilwe ke mang ha o etsa ntho tseo? Mmohi potso ena ya bona e ne e tletse bokgopo bo boholo, hobane ba ne ba bile ba sa lebella hore Jesu a ka ba araba. Ba ne ba ntse ba iphehla kgalefo ka hare ho bona, ba bolela ka ho tiya hore ba lokela ho mo thiba, ba mo thibe tshebetsong ena ya hae. Ho ne ho se taba ya hore ba ke ba shebe hore diketso tsa hae di keke tsa ba supisa ho hong malebana le Modimo. Bana ba sa batlisise taba tseno hore ha ke re hle re batlisise diketso tsa hae hore na ditaba tsa hae ke tsa amana le ho hong ho amanang le Modimo na. Ba bile difofu ho hang, ba dula ba le difofu, mme ha ba ka ba thuswa le ke matswalo a bona, hore matswalo a bona ba bolella hore seo Jesu a se etsang ehlile se tswa ditaelong tsa Modimo. Ha ba ka ba thuswa ke letho, ba bile bofofu bona, ba hloleha hore matswalo a bona ba thuse. Potso ena eo ba ibotsitseng e ke be le ntle haholo, ebile e ba molemo ho bona hoja ba ne ba ena le takatso ya ho ithuta ho hong ka Jesu. Potso ena ke ba ne ba ipotsa Jesu, ba sena letho le ba batlang ho ithuta ho yona. E ne ntse e se phoso ka nnete ho hang ho bona ho etsa potso e jwalo. E ne ntse se phoso. Ha motho o sheba buka ya Deuteronomy kgaolo ya 18, o bala temana ya 18 ho ya temaneng ya 22, o tla fumana hore taba eo e tiisa taba ya hore ho a hlokahala hore haeba ho na le motho ya buang se ka makatsang batho ba bang, ho batlisiswe hore o bua ka matla a tswang kae. Ke taba tse bolelwang ke buka ya Deuteronomy kgaolo ya 18 temana 18 ho isa 22. Ba fumane batho bana hore o bua ka matla a hae kapa matla a Modimo a bua ka hare ho yena na. Ho no tshwanela ke se bolelwang ke Deuteronomy. Ka mantswe a mang, ho no se phoso ho jane bana ba tseba hore bana ba hle ba etsa tabena ka morero wa hore ba ithute hore na o bua hantlentle a sebedisa ka matla a mang. Ehlile ngwaneso e ka ba phoso ha motho a se a bua ka lebitso la Modimo, empa a sa fuwa matla a jwalo ke yena Modimo. Ha ho etsahala jwalo ke ha ho ka etsahala hore motho o ipuela fela ka boyena ba hae. Taba ya boraro eo ke e bonang mona ke hore le ha e le mona ke ile ka bolela ka re ha ho phoso ho botsa potso eo. Ntho tseo o di etsa ka matla afe? Ke yana potso eo ba e botsa. La ke itse ha se phoso ho jwalo. Seo e neng e le tshwanelo ya bona e ne le ho ipotsa hore hana molao wa Modimo o reng malebana le sena seo ba se utlwang ho Jesu. Bana ba tshwanetse ho ba ya dibukeng tsa Moshi, ba ye bukeng tsa molao, ba utlwa hona nna hona le se Morena Modimo a se buang tabeng e. Banna bao ba sitilwe hore ba dumelle moya wa Modimo hore o ba tataisetse kutlwisisong, e le hore ba tsebe hore Jesu hantle ke mang. Baetapele ba kereke nakong yana ena
le bona ba lokela hore ba iphumanele ka tshenolelo ya moya wa Modimo hore ho nepahetseng ho ya ka lehodimo ke eng nakong ena, dinthong tseo re di etsang kapa dintho tse etsahalang ka hara dikereke kapa ka ntle ho tsona. E ka ba phoso ha ba ka dula ba re kerekeng ho tlwaelehile hore ho etswe tjena le tjena. Ha ka ra dula re re ho tlwaelehile hore ho etsa le tjena le tjena, ha se ka nna ra fumana re sa etsa hantle. Se seholo ke hore Modimo o reng nakong ena ho rona, o reng ho batho ba hae ho rona nakong eo re phelang ho yona. Ka lebaka la hobane Bakreste ba dumela ho moya o halalelang, ba lokela ho tseba hore ba tsebe seo e leng thato ya Modimo ya Ntate ya mahodimong eo re e bontshwang, re e lemoswang kapa re e senolwang ke moya o halalelang. Mona ha se hangata ha ono fumana temana Bibeleng, ha ona fumana temana e bolelang ka ho thibela bokgoba, empa Bakreste ba sebeditse ka matla a maholo hore ebe ba fedisa thekisetsano ya batho moo ba neng ba etswa makgoba. Lebaka le entseng taba eo ke seo se nkuweng lentsweng la Modimo. Ha ke re temaneng ya 30 he, kolobetso ya Johanne hleka e ne e tswa lehodimong kapa bathong na? Nkarabile, potso ena e ne e tshwana le hore na Johanne mokolobetsi ha na ho wa felleng, na o na bua molaetsa o tswang ho Modimo kapa e ne le ditaba tsa hae fela na? Ka mantswe a mang, potso ena e fupere dintho tsena tse latelang tse ke ratang hore re bue ka tsona. Potso ena e fupetse taba ya hore batho bana ba lemohe hore bongata ba batho bo nkile Johanne e le moprofeta ya tswang ho Modimo. Ho sa tswelele hore setjhaba se mo nka jwang, ha ile ba Farisi, bangodi le bangodi bona ba sitile ho monka e le ya matla a tswang ho Modimo, ya nang le matla a tswang ho Modimo. Mme ka lebaka lona leo, taba eo e ka ba phoso ha ekaba ho ka botswa ho bona hore na Jesu ke moprofeta ya tswang ho Modimo kapa tjhe. E ne e ka ba phoso hobane ehlile bona ho hang ba nkile stand sa bona, ba nkile karolo ya bona ho hang ha ba tseba, ba mo nkile ya tswang ho Modimo ho hang. Taba bobedi ke hore Johanne yena ka sebele sa hae o mmitsitse Mesia, mme haeba Johanne bohle le dumela hore e ne le moprofeta ya tswang ho Modimo, le ne le lokela hore lona bohle le nke Jesu Kriste e le ya tswang ho Ntate ya mahodimong. Hantle ke taba ena, empa mohlolo ke hore Bajude bana ba baholo ha ba dumele, mme ha ba sa dumele, Modimo o tla ba amohela jwang? Seo Jesu a se entseng ngwaneso ke hore a se ba fe karabo. Ka ha ho ne ho totobetse hore ba ne ba sena maikemisetso e sita le tjantjello ya ho mamela mantswe a hae, mme hape ba sitilwe ho mamella le ona matswalo a bona, hore ba sitwe ho mamela. Le hona jwale Jesu ha ana karabo ho mang kapa mang ya bitsang ntho eo a tsebang hantle hore o e bitsa botle empa e le bobe, kapa o e bitsa ntho e ntle empa e le ntho e fosahetseng. Le hona jwale ha ana karabo ho motho ya tsebang, ya botsang potso e jwang. Na rona re le batho re ka utlwa jwang, re ka utlwa Jesu jwang re sa mamele matswalo a rona na? Re ka utlwa jwang hore Jesu o reng, ke mang re sa mamele matswalo a rona? Re ka ema re a rapela jwang re sena botshepehi bo hlokahalang, re bile re sa tshepahale rona ka bo rona ka sebele? Potso ena ya Jesu e supa motho ya nang le pono e pele mane hole le ya batho ba bang. E ne mo supa e le motho ya nang le matla a kelello e behilweng tshebetsong ya Modimo, ntatae a sa le lefatsheng. E ka ba ntho e ntle ruri hore dikelello tsa rona di behwe tshebetsong ya Modimo,
ntate ya matla ohle ka nako tsohle. Re ithuta tsela ya tshebetso ya Jesu ha a sebetsa ditaba tsa Modimo. Ka thutong moo, ka dipotso, a fanang ka lebaka, ka sebaka hore batho ba sebedise dikelello tsa bona. Ke re ha re ithuta tsela ya tshebetso ya Jesu Kriste, re mmona ha a sebetsa ka ditaba tsa Modimo ka thuto, ka dipotso, a fana ka sebaka sa hore batho ba hlahise dikelello tsa bona tabeng eo. Ka mantswe a mang, Jesu o na sa etse spoon feeding, o na sa fe batho fela ba iphumane ba inkele dintho ba santse ba di fumana di beuwe. O na ba fa hore kelello eo Morena Modimo a ba neileng yona ke e sebetse ka hare ho bona, ba ke ba bolele. Re rutwa ke lentswe la Modimo hore re kgothaletswa ho sebedisa dikelello tseo Modimo a re fileng tsona, e le tsela ya thuto le thuto ya rona re le bana ba Modimo. Ka moo Bebele e bontshang ka teng, Modimo o atametsa kapa o atameditse batho ba bangata bosebeletsing ba hae a sebedisa dipotso e le mokgwa wa ho ruta. Ka nako tsohle batho ba ne ba fuwa sebaka sa ho fana ka dikarabo tsa bona dipotsong tseo Morena Jesu a di botsang. Ngwaneso, taba ya rona ka ke hore matla a Jesu a tswa kae? Batho bana ba lemohile hore Jesu o na le matla e le ka nnete. Jesu ruri ke hore ha re mo tsebe, ke hore tsebe matla a hae le ho tshebetso ya hae o e sebetsa ka matla a tswang ho Modimo. Ka nnete ke a leboha. Moye motle ha o mametse thuto ena ka jeno, re kopa re etse thapelo ntate wa rona le hodimong ho hotle hore re fumane matla a Jesu mo a tswang teng. Ehlile mo tlisitse ka matla a theohang hodimong, o tlile ka hona, mme ntate wa rona bohle ba mo mamelang ba ba le bophelo, mme ba bona ka botlalo. Re o lewa ntate ka thuto eo o fileng yona, ke ba le mmohi hohle mane hona teng, o be le yena a matlafale thutong tsena ka Jesu Kriste Modimo wa rena. Amen. Kgotso momamedi, kgotso Morenebe le wena, kgotso. Re tla o kopa hore o tlo etse subscribe le moo o etse subscribe e le hore ha ke etsa thuto e nngwe o tlo tseba hore o tswele pele ho fumana ha ke kata ho etsa thuto e nngwe. Ke a leboha ngwaneso.